Muunjia wa kanisa ya Methodist wa kanisa ya mwanikano ekrisa ANAMPIU na ariritie ndwa ya gisiasa ire kuoneka gwita na mbere ya Jamiru no ritie ngabana Kawira atige gutejaniria munini wawe akiuga bonde nibo batere kwija amwe ni untu baringirwe kura bare amwe nongerete MUTUMA niwe watumire ngabana Kawira ona kura chia kariba NYAMBENE na kuo une abatere gutewa. Kevin Kimathi na Chionkuruki. Ondi mpatho shitite na mbere okurati atika ngavana wa Meru na munini we MUTUMA ntwethingia na ngavana Mwanga Kinya muthenya oruari kurethia mucemo yo kolea nturene MUTUMA mpatho iri ori muthenjiri munene wa Murungu wa kanisa ya Methodist nterecia kithoga ANAMPIU kiribokoni obo nyamwire ya okolea ekekero muno nkurukia mendo yange nonto ni iya koletera muntu ikuyu omuntu ikuyu rimwe akara ntuke iri bentu kwemwe na runene akenda bingi lakini ukayukia muntu wa muikia ruene wa muone bura ndo ndite yake makoyo bura makoyate yagwa muntu ukamurutana no ukamunenkera livelihood yawe yo turobora ya na komba witede so nande mantu ya okolea we wa to for example Katoni area ukwewa Kinya Ngambut as they are saying ukwewa Kinya Muringeti kiurene ate ira Ngambut wikathira inoka rutenge inda Muringeti wikathira inoka rutenge iria ruwanyo thira ruhoyo kenderia kirentu kile tukwendeka itwenda sustainability ira yombike otethia antu bo nonto kitha ni mantu gokiria biashara gokiria ikundi gokiria small groups microfinancing them and all those koloki tutomba kuate MUTUMA atena significance ndene ya success ya ngabana Kawira tumbitha ngabana of Meru MUTUMA na contribute enough na region ire mwete ya NYAMBENE is solid na very strong utomo miandamain omba kuonende you can do away with them kuna nde kura cha waka na support we umarutero morwa the immense part of it that is okay no uti mutongeria as long as Meru county nemwe uti mutongeria kananga bano korea akuruka atina kura cha NYAMBENE is a stronghold. NYAMBENE is a is a force to reckon with. Na kono ntobo unini ngwando amiono ntwa kwethira nkiona MUTUMA reo inkomya batu NYAMBENE tureo noronge nwana kono na muthenjiri ujo Murungu Chris Kremzis bambungi ya county ya Meru onde Meru ga ukeneka itene okau batu itweregerete muno MCS betu bari na mugambo yomwe yura yugutethia Meru nonto ndipo baka lesingileti manto yara sheria ile katongere Meru iba kuruke mbanje tiriga tethia Meru ko itukoromba Kinya bo bake ya ukirogwa kana benderu ogwa ibari o mabura kwagirite call a spoon and a spade if things are not working say they are not working okay aweta na mbere ko sweet talk kana kaniro kuinira ngabana lullaby rwimbo ko mamele mwana na no kumenya obo mwana ogura mamele na mpara kana mbua na mbajwa mantu ya robwega MCS betu bakira na bungi Kinya atitiete kuyeka Meru ya bunge ba county ya Meru kiribokoni kuwata minister wa uremia nthiguruni ya Kenya mithika linture ya mukirira buruti kuwata la county ya Meru Mwanga thayo ende thayo totegero obwo utiongo kwagirithia unonto kwina gatigati kamithika linture na kathuri Murungi na no ategera majority bale otegera rume wera wa sauti ya majority isauti ya Murungu wategera mwingi o Meru bale okuwa yuko no obo muntu batere kwitha thai kipindi neki ake handle issues cha Meru bakwagirite bwega utunge imithika linture na kwagira na febe we gitare na kithiria ndangwe nju ya kaende kabati onenda miga gwa endangari chawetheka Mboilingi town kana nyame mawa ekemboile ya makone te kambe ekyoirianto endiro makanga era na kaende kabati uno language tumayo so a language of the lawless, the language of don't care, the language each has got to know heshima na nya slogan ni we na kioria slogan ni kile muntu kuelewa slogan ni eteo twaka slogan ni antu batena watho slogan ni antu bate kuuria what will happen
nonto spindi nyo kutokura twite neo ispindi lakini etwikite ku kiripotera weru weekend mbeta wa Kelvin Kimathi.